automotive engineering ajirira muretu mwanu ainyorere obumenyi bwiga egekogera intake ya January nigo egenderete eskure yigani yire kilomita ya munene skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ndubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ile busa asengeje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonye tonya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigatoba to kasi school ete Keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mbagaya abanda bagenda gusoma eli baje utakonya matukana mutu asamange na bogwaka esimgwitra search number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye eri bwebekeri bagalirya asinsiga yokwerwanirira Mugasomi mwancho murigeria ndonsia sore bona botambe ukwegena kwane no gendete gutwara uburigerio byeme Getembe TV ditkoneria Jumapili chitariki na kiando mutinyino yo 12 mwaka wa 2024 kero twatigeirisa matukabere twanakwa tutambuka ucho mwaka umuya 2025 ngagerete na no gendete kwego kechinga kechiga achiemeyega Yesu kurabo gutambuka umwaka umuya ayukande karanso kingo menyeki unga chinsi sana na ibira senchera yo bwenge uranya ko bakawutwikira asemesa ya mangana meyanche Cynthia kirbo kuranse bimenyeri gutugukubatara nere Wilson Makori kabana intukurboniga wikomwera naso guchakira nekerense ngime gendete ko gosegendete ko ganya gutambuka ucho mwaka bwechiri bube na marongebere na isano 2025 nsi amatuko abere ko rubono oni bigati yabarai bagendete gwesokya na kubaganiria abakenya amaya kero bagendete gusibaganyete gutambuka umwaka yoiga nagati abono mo MCA bwe wadi ya Bosoti Sengero muske Peter Mukwa no muske nabwo mo MCA bwe wadi ya Munyero muske Peter Otachi abanya ko baganiria abagusi nabwo abakenya bonsi soboamo n'abanyarwanda bakwegokere chinga kechiga ayemeka yo gutambuka umwaka no kwaganiria umwaka umuyo 2025 chinga keche chibanyarwanda bakoboria serikali yenene konyarako bakegotuka uko bwato kwa bantase chinchira cyo bututuka no se chinsemo aho yekoreke anyarako bagekwaniki kuba mutuka make aitire mwe msio mwenye reward tete kwera chinga kechi kuganiria abantu ba mwenye rewarding happy new year 2025 nande basabenga umwaka tukuchikoswa umwaka businikwa umwaka turanyare kwagacana ntwa sentwe indi toskebusi umwaka yo 2024 bero umwaka bwatebisirani binge yo manari nyingi onarwo tubange bintebya 2024 byerere tubitigega tukuchikoswa umwaka umuye toso umwaka umuye tubwata murembe no gwanchana ndate ko promise abantu baitonga project sinchiro chikokoru cyarenge cya 2024-2025 gaite ko ikero mutinyo gatatana bakonyaranga ibintu bingi byakorekanije ngo sabanga abantu bose bagusi babaraye baito murembe asibare gucakira mu MCA utira mpaka si president ngento yo kana chiko sabanga kiringa twatwete mangana ko ngabu actions ya mange sana somo ko 2024 nari sabanga serikali yenene irigeria abana baito bayiboire abana nabukitegemera sti family chito family chinde cya gusiga yagose kenyengima nari sabanga ubuito ko abana bakeno ko bakora production yuko kuchiko ko mangeto kuchiko somo ko 2025 ya mono sana ya sabasi Mheshimiwa Peter Mokokelio nigongo tebya abantu bane babasoti sengera nambia mono sigasibanga ire ngorora sina bakoreira ko rutwa cyagite bakabanka kinga kiki na ende nigongo bamanyina chi project inkire cya 2024-2025 I think nyasaya munabo tuyiki umwaka yangu cyo cyakakire na enda abantu gukora bari rangiya yamagendera nda ko ba promise kana ko gikikura
boigo ninkagirite na bintu binde bitaraikirana bya magendero nguchiko koru bire biere na nengo sabe county yaito ya Kisii county mwako yo artano mo kongurenge nyasaye anjare to muremba se Kisii county toe umugabano ito obuororo egere to nyara bakorera abantu baito bari batuchorete gas nere atubwata amagoko tokore gas munega niri gokorwa erinde to kuri myaka 5 to irana maega to imakiri tweka abanyana tugakore gas eria iri yo kwaria Togotigana na roboti oruyo rumu manager bwe kiama kia UDA me county ya Kisii bono nigo biganyara kwa kaweso kichinga kechecho nakanyara kwa kubaganiria aba menyibe county yega ya Kisii na bwigense mgimaso bwamo umwaka muya o 2025 na nimona senkwana yae anyara kwa agakoba bolia barai au kurwase county yega gochamo nigo kwa na serio yelime rinde kwa nekibana kubakolera bali abagusi amagendero chinga kechecho kanyara kwa kwanira igoro yo gocha kumura ibwense ya Kenya nimona sorogongorwa gusibu nchiremo yo gutambuka umwaka o 2025 na yu agarachi ko kagirwa wikirani wa chinga kichari kirane se county ye amalieta na nkuru kuchari nyamwega iwondo mu county manager Kisii county UDA chama tawara zedi tukulia lero yona ikirega kokwane abantu baminto abagusibo sisi babitana Nyamira kuganiria abantu baminto isugukumbu ya mwalia magana ndachiti abe mono ni mebaso kana yalinge ko bapara tebeti mono ko bakebake amamba asiria magima kinito ko bakira pole Nyasaye isugukumbu yetu akora ono ko gende tero mwako muye abantu baminto kurukisi na Nyamira unalenga kubate akikamuranje nobe no abamo muno muzi na bwe egente kirata konye asese nande esituikire bono abantu bamito noroje abantu bakunye koibanga bachi bakole ibintu baramo into abagusitu egere kyo egere tokonye na into abantu baminto bali busi egento kende nalengo chiko batebye eseli tukulie takiemo umugambi wense na chachega musike William Ruto abago chikokolero umwaka aga agoja kwansira umwaka onde yona ali gusiga nalengo kubasaba abantu baminto babatereru mubeno bwajani egere mumuwereka ekera ikirega litukeri ayande nalengo yuko badebingelina asenga kiye ikire kono wikata bangene serikali egere tonyore na empara Kurase mende kurase county ya Nyamira barasai bono nigo banyarika bagwesokia na kumubulia umugavana bwe county ya Nyamira musike Amos Nyaribo kunyarika bakagwesokia na kubahiraniria animono botumeki bwe chibesase county yo nabego amagendera yuara nyarika bagako bakorera usina yuara nyarika bakagokora egeka kya maiga etuaja kurigereria na ande torigie permission kurwase ngomeze ni abantu wa maana nyinyi ndio kusema nyinyi ndio mnatafutia wa mama si ndio na tunataka tuongee na governor hiyo siku tomutebinga enjereria tongainete taraikani kende igo etuze tobariganie asobonge on 29 na gabana twamutebiriache goika airaneria mabori tobugate osebono tomubori ngachibesa chikoru Nairobi ngaichiko genda onye gakora development ya senda yae yani ngachinya kitari enda akwagacha aidho nganyiro kuruga igameze Nairobi West onye 29 will give a statement vijana ebina bya abantu the right people barata bya bagaka nabangina
the right people bara choru kusema nobody one ganto igocha ko vine client ya se binto byo bonyomba na manganandi torro burayo bobege ntokera ibigocha bogocha bwato korra tali yake maene stadium we ya be restored the other time na bwata chi boarding go bate this stadium ya tumikiro over 20 million lakini yenge tokera stadium we kiyo kaninki nege nteke tote ne gore pavilion yeyo kubajira ubere joko corruption yegendeta se county yeto ya be rampant na inde it is high time tokwane na inde tonye stopishe tali kama ene igo on Sunday tigatoche in large numbers tokwane toigwekane elinda baraiba ito na baro bakorwegas Nakura sensemende bono nigigatia baraiba bagendete gwesokia na kugendera kumuchia serikali hase gitambukiro gyoko bwato kwa bantasi chera chiobutu tukanu no nyara koba akagokwana no yore umoraibu kema kya DAPK umusike Eugene Wamalwa unyara kobaga koboli serikali onyatari yero ibwatira ntine bikole binyara koba kego koro butuki iri kumanyambara byaho bakobwata abantu obatari kubwatira ichiko alikuwa amewekwa mbaroni ikiwa ya kwamba kulikuwa na mashtaka ya kwamba alikuwa eneza uvumi mbaya kuhusu mbunge la Tongaren na utumizi mbaya wa pesa za basari kwa wanafunzi. Hivi leo imepatikana ya kwamba hakuwa na mashtaka yoyote na amewachiliwa ikiwa ya kwamba askari bado wanasema wataendelea kufanya uchunguzi. Abraham ni kati ya vijana ambao viongozi mchanga katika chama chetu cha DAP Kenya na ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigania haki na kusema ukweli na kusema what we say speaking truth to power. Na hiyo ndio sababu imeonekana ya kwamba amekuwa analengwa sana. Hasa wakati huu hii serikali ya Kenya Kwanza ikiwa inalenga vijana ambao wamekuwa kashifu viongozi wa Kenya Kwanza kwa utumizi mbaya wa mamlaka, kusema uongo na maovu mengine ambayo yako serikalini. Kwa wakati huu imekuwa sasa ni jambo la kawaida vijana kutekwa nyara, vijana kuchukuliwa na kuwekwa kwenye magari ya DCI na kupotea kutoka kwa familia zao. Vijana wengi msimu huu wa Krismasi wameshikwa, wametekwa nyara na kuna wengi ambao hadi sasa hawajapatikana, haijulikani wako wapi. Tuko na vijana kama vile Kibet, tuko na vijana kama yule Mwangi, tuko na Peter, tuko na kijana mwingine pia amekuwa anatafutwa na familia yake hadi sasa. Karibu vijana 4 hawajapatikana. Tunataka tuambie Bwana Ruto, hiki kitendo cha kuendelea kuteka nyara vijana wetu na kuweza kuwatisha ili mitandaoni wasiseme yale wanataka kusema, inakiuka katiba yetu ambayo inapeana uhuru wa fikra, uhuru wa usemi na uhuru wa unenaji, freedom of expression and freedom of conscience. Hii sio eti wanapewa ruhusa na Bwana Ruto na serikali yake. Hizi ni haki za kikatiba ambazo ziko guaranteed by constitution. Bwana Abraham na wale wote vijana ambao wangependa kusema ya ukweli katika Nitkolero nigoyo kabaire umukonyi bo muraibu ensi ya Kenya Rigathi Gachagua nyare kubaka gutwara enkwana ya bene guchasaba likiba mangana lyo kwanera ani mona mangana kole kausinkwa engana ya kolekanete ritko igoro ime yensemeri ya Nyandarua asanyarete gwikirana ensemeyu na bakanyara kwa bakurutirwa ibintu byo kurusi abanta maiso gusamache uzichitia gas asensemeri ya Nyandarua. Pigania nyinyi kama mna rafiki watu ya Western katika Kenya hii na Rigathi Gachagua. When I was fighting kwa shares, yenu ilikuwa kwa karatasi imeandikwa. Mimi ya kwangu nilikuwa nipigania na kuna bahali imeandikwa. Ndio nilikuwa na shida mingi sana na William Ruto. Kwa sababu ananiruka ile tulikubaliana ya gentleman's agreement. Lakini yenu is written. And I want to challenge Musalia and Wetangula. The 30% that was
negotiated for Western Kenya. Fight for it. Don't be cowards. It is there, it is written. So, kama muna rafiki, munaweza tegemea kwa hii Kenya ndio Rigathi Gachagua. I meant well for this region. Sasa wabunge wenu wakaambiwa ati mimi ni mkabila nauliza shares. Na ile shares nauliza ni yenu. Ile mimi nauliza yangu is not written anywhere. Rais anaweza ruka ama asiruke. Lakini yenu hawezi rukwa. So, we are saying, let the Luhya nation be united. And I have told you, I have seen brilliant sons of this land. The Honorable Eugene Wamalwa, the Honorable Cleo Malala, Governor Tebea and others. Please, back them up by being united. Because if you are not united, they cannot be strong in a negotiation. But if they come fragmented, you can't make an impact. And that is why, for the longest, kura yenu yote imekuwa kwa mtu mwingine ndio ana negotiate naye. Raila ametumia kura yenu hapo kwa serikali, anatumia kura yenu anaenda AU. Kila wakati ametumia kura yenu. Why can't you just use your vote to negotiate directly? Mkuje muongee na wengine. So tafadhalini, let the community be united. Let the leaders who have shown they mean well for the community take the lead. Come, let us talk people who are like-minded and who mean well for this country. My name is Douglas Mimi. We are happy. Maraiwensi ya Kenya Mweske William Samuel Ruto litikolia lero niga wikana na se kanisa ya mwime county ya Bomet abwase nise nkwada ya nyare kubaka gukwanira amangana mange anamone merebole ye serikali asa magendo ya kulira so mwaka o 2024 na wige yura chikokora aso mwaka o 2025 nyare kubaka gukwanira amangana affordable housing wigo chinga kechiche nyare kubaka baboli abamenyemense meyibe so kina kwelikia amono beroberio osha usumurberio o taifa kia unenchire mwe kwenyoleria obubwene wangu andonsia sibali. Huu tulikuwa hatujaanzisha mpango yetu ya afya kwa wananchi wote. Hiyo inaitwa Universal Health Coverage ama Taifa Care. Leo tuko na shuhuda nyingi pande zote za Kenya kwamba hiyo mpango sasa inashughulikia kila mtu, wale wako na ajira na wale hawana ajira, wale wako na uwezo na wale hawana uwezo. Na mimi nawauliza katika ibada hii ya mwisho, mjue mbali na watu wazima, pia tunataka kuwajumuisha watoto wetu wote katika bima ya afya, ili watoto wetu tuwalinde na tuweze kuwapatia mambo ya mahitaji yao ya afya. Na ndio nawauliza wazazi wote, tukienda kufungua mwaka tarehe 6 watoto wakiripoti shuleni, kila mzazi hakikisha mtoto wako amesajiliwa, ili tuhakikisha kwamba huyo mtoto tunampangia mambo yake ya afya, because we want to involve all society, all our children, na kila mmoja wetu. Hiyo ni kati ya baraka Mungu ametujalia mwaka huu. Tulianza tukiwa pande tofauti tofauti. Saa hizi tunafunga mwaka tukiwa katika broad based government. Tumeleta Wakenya wengi pamoja tuweze kushughulikia mahitaji ya taifa letu, uongozi wa taifa letu, maendeleo ya taifa letu mbele pamoja kama wananchi wa taifa moja. And so God has truly been faithful and has blessed us as a people and as a nation. Na kama kiongozi wa taifa hii namshukuru Mungu kwamba ametufikisha hapa. Mbali na changamoto nyingi, tumefika hapa tukiwa na umoja, tukiwa na baraka, mipango yetu ikiwa inasonga mbele, ile ya stima ikiwa inasonga mbele, zetu za barabara sasa tumeipangia vizuri. Na washukuru mmenipatia huyu muungwana Davis Chirichiri, ni mtu anajua kupanga maneno. Gere nongo ikiro mwele we kionga chinsa nibira senchira yo wenye ayo munayanda mange tumira na se kionga chinsa ikuminko manyi bunagende tukwatika korase chinsa mo aunche Cynthia Kirbo nseme banyeri gotabata nere Wilson Makona bukorase nseme transmission twangenere DJ Atsan nseme kamera tabata nere Boniface Ongeri.
Pink Premier Academy neya mwenye chisukuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasomwano ase okwanyolera egasomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya kisi kiogoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagali giyali nene asa bana bakokosoreria elyo kubudugirana gukina kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bale kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegeryo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegerya abana buya ale n'amasomo igo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana n'irigo lya mubuko asibwe babwate merubyo aho korengana munoko nyora gwici amate iri kweneka